Түбән Нурлат микрорайонында яшәүче Хадиша Тәмаева да алдағы сюжетыбыз героиннан калышмый. Ул әле дә бакча утый, мәҗлесләрдә Коръән укый, мөнәҗәтләр әйтә һәм Тәмаевларның зур гаиләсен бергә туплап яши. Бу юбилярыбызга карап шулай ук аңа әле 90 гына дип әйтәсе килә. Bir günde mingala bir kat geldi. Hele gittim saldatta bitinde. Yaşlı güzelken iteyinde. Ranni buldum kaçınma diyen. Hazır men elden işat gittim indi de var gitmem olsam da oylap yerdim postabız bizden defter tutup yeriydi ırmıştım biri onda hat bir jagına yazasın kıyıklap kına idi hatkan bir. Şöyle yazıp jiberdim oylap yerdim de. Men de yazıp jiberdim bunlarga. Sovet ile pilin algan German armiyelerin dedim. Ranni bulsan da kaçmağırım, üzüm terbiyelerimin deyip yazıp jiberdim. Şu şıkatın tıkıp kaçkanı. Üzüm terbiyelerge nasip buldum. Mine 9 çiçeğiydi ıranı. Elimden. Хадиша Минығыловна бүгін менә шулай түрдә шешекләргә күмелеп, туганнарының яратуын тоеп 90 яшькә җитә алуына үзе дә сокланып утыра. Ә бит бөтенләй дә авыр вакытлары тормышында күп булган. Яшьлеге ачлы-туклы сугыш елларына туры килә. Ни бары 8 ел гомер иткәннән соң тормыш иптәше, сугыш инвалиды Талип та эш баласын ятим итеп якты дөньядан китеп бара. Сугыш вакытында 5 ел буена кырда кунып, сабан сиреп, at seyirkisi bile seyirkisi açıp rekordnıydı binada işledim. Şekübet geçmişen yaptık. Onları kiltebeyle uğraknıydı. Sözüm alat ilkada işledik. Onları dağın tunga sirdik. Тик Хадиша Тәмаева бирешә торганнардан түгел. Ул эш баласын аякка бастыра, бер дигән итеп яши, 30 еллап колхозда Шигендер кырында эшли. Тормышны яратуы, оптимистлыгы йөзенә чыккан әбекәйнең. Үзен котларга килгән кунакларга да ул барлык нечкәлекләренә кадәр тормыш юлын сөйләп бирде. Шул арада ялт итеп садакалар да өләште, хәтта үзе язган шигырендә укыды. Йөрәгемдә утлар сана, сүнмәс утлар шулай кабынган. Senin ismin benim yüreğime hatta karıfı başlap yazılgan. Eninin köp sıfatları indi hizmet yaratırgan kişi. Minan tertip oturtam unuturmay. Ol gelişti bir ingikinde de. Berenge öğüşürge barayım, utarsırga barayım mı deyip sırı. Biz indi bunda jekin tuşuk açıp durabız, bambık da. Berengiler oturtabız anda. Bulursa bütün nerse jilek jemesi yırsırga ne ol şavıp tura. Şimdi el bir ingikinde de temne kıymetlerini pişirip başlatabında konarga kaçabız kışkını. Nun işketim bik mülayimde şimdi kişinin de bizden bunda bik dıgalar da o yakışır ki. Alda şimdi ulaşayım kişi. Allah'a şükür özünün akılında tip neyinde bik saatinde biz anın şu eşke jitip. Кеше рухы белән көчле. Андыйлардан бернинди авырлыклар да сындыра алмый. Алар бирешми, киртәләрне җиңеп алга бара. Түбән Нурлатта яшәүче Хадиша Тәмаева нәкъ шундый. 90 яшьлек әбекәйнең нык исәнлекле, тере, атлап түгел чабып йөрүенә якыннары да соклана. Әлбәттә мин шундый киң хылыклы, кечле ихтияры булган, әнием булганга шатланам. Ул безнең тәрбияләп үстерде, кишитте. Начарлыклардан саклады, яхшы булырга, кешеләргә яхшы мөнәсәбәттә булырга өйрәтте. Ә иртәгедән Хадиша Тәмаева тәвәккәлләп ураза тотарга керешмәкче. Балачактан шулай килә, быел да калдырмыйм ди ул. Resulümüz yetimide, yetimlerde güze, yetim balalarını görse başlarından sipar idi.